بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир туугандар, Аллах Таала барыңыздардан ыраазы болсун. Кудай Таалам бүгүнкү мажлисибизди куттуу кылган болсун. Менин бүгүн айтып бере турган сөзүм 3 маселеден турат. Бүгүнкү мажлисибизден алып кете турган бир куржуңдун бурчунда үйгө барып калса, жүрөктүн четинде калып калса, баарыбызга пайда боло турган жакшы маселе. Анын биринчиси, урматтуу бир туугандар, biz La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah деп айтып жүргөн тайба келмеси жакшы сөз. Же болбосо бөлөкчө айтканда Ашхаду ан la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh деп айтып жүргөн күбөлүк шахадат келмеси тууралуу болмокчу. Анткени биз ушул сөз менен мусулман болобуз. Эгер ушул сөз жок боло турган болсо анда биз мусулмандардын катарында болбой калабыз. Биз менен башкаларды айырмалаган нерсе мына ушул нерсе менен билинет. Эгерде кимдир бирөө ушул ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахты билсе, ошого ыйман келтирсе, анда ал мусулман деп билинет дагы. Эгер ушул сөз анда жок боло турган болсо, ал кебетеси, сакалы, жоолугуна карабай эле мусулман эмес деп таанылат. Ошон үчүн бардыгыбыз мусулманчылыгыбызды дагы бир сыйра бекемдеп, жаңылап, ал эми жок болгондор жаңыдан жаңылап алганды Кудай Таалам насип кылсын деп ошол нерсеге баштайбыз. Урматтуу бир туугандар, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айтабыз. Ла илаха иллаллах деген сөз Аллах Тааладан башка ибадатка ылайыктуу Кудай жок деген сөз. Ла илаха иллаллах. Аллахтан башка бир дагы ибадатка ылайыктуу, намазга ылайыктуу, орозого ылайыктуу, биз сыйынганга ылайыктуу Кудай жок. Мейли ал арвак болсун, мейли ал эстелик таш болсун, мейли ал мазар болсун, мейли ал пайгамбар болсун, мейли ал олия болсун, бирок ал Кудай эмес. Ла илаха иллаллах, Аллахтан башка Кудай жок. Иллаллах, Аллах гана Кудай болгонго ылайыктуу зат деген сөз. Демек Аллахтан башкадан сураган, Аллахтан башкадан корккон, Аллахтан башкага ибадат кылгандын бардыгы, урматтуу бир тууганым, Аллах Тааланы Кудай деген жокко чыгарып коет деген маани келип чыгат. Экинчиси, Мухаммадур Расулуллах деген сөз ич менен да, сырт менен да, жүрөк менен да, жашообуз менен дагы пайгамбарыбызды, Мухаммед пайгамбарды Кудайдын пайгамбары деп таануу деген сөз келип чыгат. Урматтуу бир туугандар, биз айтып аткан ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген келмебиздин өзүнүн шарттары бар. Биринчиси, ла илаха иллаллах деп айткан келмебиздин шарты, урматтуу бир тууганым, илим. Биз ла илаха иллаллах деп айтып атабыз. Ошону билишибиз керек. Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат: "Ва ла ямлику аллазина yad'una min dunihi ash-shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Кыяматка барганда шафаатка ээ боло тургандар кимдер? Алар, урматтуу бир туугандар, акыйкатка Аллахтын бар экендигине күбөлүк берип туруп, мына ошол берген күбөлүгүн чын жүрөктөн билгендер дейт. Эгерде биз ла илаха иллаллах деп туруп, анын маанисин билбей турган болсок, ал бизге пайда бербейт. Ла илаха иллаллах деп айткан адам Аллахтан башкага сыйынбайт. Аллахтан башкага мазарга барып, олияга барып, кыйындарга барып ошолордон сурап олтурбайт. Жалгыз гана Кудайдан коркот, жалгыз гана Кудайдан сурайт. Намаздын бардыгы, ибадаттын бардыгы Кудай үчүн болот деген сөз. Мазардан мазар кыдырып, суудан суу кыдырып, арвактан арвак кыдырып, эстеликтен эстелик кыдырып кеткендердин бардыгы ла илаха иллаллах дегендин маанисин билбейт деген сөз болот. Экинчиси, урматтуу бир туугандар, якин. Ар бир адам ла илаха иллаллах, Аллахтан башка Кудай жок дегенге анык ишенүүсү зарыл болот.
La ilaha illallah deb aytıp durup, bирок mazarga bara turgan bolsoň, sende yakin yok degen söz urmatly bir tuğanım. Sen la ilaha illallah dep durup, bирок paygambarlarga sığınıp ketsen, je bir alımlarga sığınıp ketsen, je bir awliyaga sığınıp ketsen, sende yakin yok degen söz. Kırgızdagı anık degen söz, mına oşol Arapdagı yakin degen sözden alıngan. Demek Kudayga anık işenүү gerek urmatly bir tuğanım. Kuday çındap жалгыз, anın başka şeriki yok degen yakin bizde boluş gerek. Şeksiz işenүү gerek. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billahi ve rasûlihi thumme lem yertâbû." Çınıgı mu'minler Allah Taalaga, canın peygamberine iman keltirip, jana oşogo gümön kılbagandar deyt. Kudaydy işenip, Kuday dep durup, bирок Kudaydan başka üçü mal soyup, je Kudaydan başkadan suranıp tiline turgan bolsa, Kudaydan başka üçü namaz okuy turgan bolsa, bular yakınga, anık işenişke şek keltirgen bolat. Ekinci şartı yakin boluş gerek. Üçüncü surmatlı bir tuğandar, bu kelime talap kılgan, iman talap kılgan nerseni kabul kıluu. Biz la ilaha illallah, Allah'tan başka Kuday joktu aytkandan keyin, oşol Kudaydın jibergen şariatı kabul kılığımız gerek bolat. Gebir adamlar musulmanmız deyt. Al emet şu geçege da gelip oturgandarыбыз var. Paygambarımızın uwagında sahaba ayallarga bir uwakta buyruk düştü. Siler joluk salın degen. Degende etekleri uzun bolat ele, etekleri üçün kırkıp durup, dara oşol jerden etekleri menen joluğun oroştu. Allar şariat dugat ele, oşogo dara amal kılışat ele. 6 saattan beri tınbay şüylep hurmatly bir tuğanım. 5-6 jolu kebir mesele kayra aytılındı, kebirimiz oşol mesele takıp tasirin bergen jeri jok. Egerde biz kabul kılbay turgan bolsok, anda ömür boyu uşul daldan çıkma mesele uksak dele, anın bizge geregi jok bolat. Tuğra kebirimizin joluğumuz jok kelip al, uyga barıp salınabız. Bирок joluğun kötörüp gelip salınbay oturganda bir tuğandardı men bayattan beri karap oturam. Ebugu emne kılabız? Emne paydası var? Andan göre bazarga barsak bir tiyin payda keltirip bile hurmatly bir tuğanım. Hazreti Umar degele sahabalardan bardığı Kur'an-ı Kerim'den bir ayat jattaganda, oşol ayatın manisini düşünüp, oşoga amal kılıp, andan keyin başka amalda ayat jattayt ele. Kur'an'dan barın jön jattap alışpayt ele hurmatly bir tuğanım. Hazreti Umar Bakara surösün 12 жылda jattap, töö soyup toy bergen dep aytylat kebir rivayatlarda. Oşon üçün hurmatly bir tuğandar, aytılıp atkan söz jüröktü jibitip, ana kiçine ыйлап, Kırgızda sagыныч taratıp alıp, kayra ketip kalış üçün emes hurmatly bir tuğanım. Bunun bardığı oşol kulakka girse, kulaktan jürökke jetse, oşoga biraz amal kılsak degen mani gelip çıgar. Demek ki la ilaha illallah'tun hurmatly bir tuğanım üçüncü şartı, oşol kelime talap kılgan nerseni emne kabul kılуу gerek. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illallahu yestekbirun ve yekuluna a inna letariku alihatina li şairin mecnun." Alarga la ilaha illallah dep aytsaң deyt, alar boy götөрөt deyt. Aytat deyt bular, biz uşul bir paygambar aytat da bu gelesi jindi, akın çalış bирөө чыгып эле aytıp atkan bolsa, oşonun sözüne girip öyle bir jerçip ketip kala berебизби degen adamlar var deyt. La ilaha illallah aytıp koyuşu mümkün. Bирок oşol kelime talap kılgan şariat yollarını kabul kılbay turgan bolsa, la ilaha illallah anın paydası jok bolat degen söz bolat hurmatly bir tuğanım. İçinde su bolgon içip atабыз. Egerde jok bolgon bolsa, kançalyk ozuna tuta bergeniň menen andan su bolup ketpeyt. Je bolbosum saharın öz jok bolup, sahar dep 100 jol sayraganyň menen o ozuň tatty bolup ketpeyt. Oşon üçin hurmatly bir tuğanım koldan gelişinçe atkargan hareket kılış gerek. Kebir adamlar atkargan hareket kılgысы kelbeyt. Aytıp atkan bolsoň, ot kaydasan kayra bokka kaçat, al özünün takdırı. Anın baktysızlygy hurmatly bir tuğanım mına oşonda turat. Dördüncüsü el-inqiyadu lima dallet aleyhi. Allah Taala'nın la ilahe illallah aytkandan keyin oşol kelimenin, oşol sözdün manisine uyup eğerçүү gerek degen söz bolat. Anı kabul kılуу tuğra dep işeni bir jön hurmatly bir tuğanım. Anı eğerçүү özünçe başka bir şart bolat. La ilahe illallah dep ayttın.
Ошол айтылган келменин ичиндеги маанинин бардыгына ынандың, аны кабыл кылдың, урматтуу бир тууган. Андан кийин ошону ээрчүү дагы ошонун таказасында, тартибинде турат. Андан кийинки 5-чи шарт, урматтуу бир тууганым, айтылган ла илаха иллаллах деп айткан келмебизди чын деп кабыл кылуубуз керек жана башкаларга чындык экенин таратуубуз керек. Ошол чындык, андан башка чындык жок, акыйкат чындык мына ушунда дегенди бардыгына жеткирүүбүз керек болот. Эске ала турган нерсе, көп адамдар бизге бактылуулуктун көп жолун сунушташат, бирок жападан жалгыз бакыттын жолу мына ушул динди чын деп билгенде турат. Тилиң менен айтып коюп туруп, бирок ошонун чындык экенин ишене албай турган болсоң, анда айткан келимең эч кандай пайдасы жок. 6-чы урматтуу бир тууганым, ыхлас керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Кимде ким ла илаха иллаллах дегенди ыхласы менен айткан болсо, ыхлас дегени жалгыз Кудайдын ыраазылыгы үчүн айткан болсо дейт. Биз айтабыз, адат болуп калган үчүн айтабыз. Үйрөнгөн адат кала уйга жүгөн салабы деп келмени кайра-кайра кайталап айтабыз. Жок, ал жарабайт бизге, урматтуу бир тууганым. Бизге ошол нерсе ыхлас менен чын жүрөктөн чыккан болуп айтылганда гана этибар өтүп эсепке алына турган болот. Андан кийинкиси ал-махаббату ли хазил калима, ушул айтылган ла илаха иллаллах деген калимага, урматтуу бир туугандар, бизде махаббат болуш керек жана ошол келмени көтөрүп жүргөндөргө бизде махаббат сүйүү болуш керек. Эгерде биз ла илаха иллаллах деп айтып мусулман болуп туруп, ошол келмеге бизде сүйүү болбой турган болсо, анда биздин айткан сөзүбүздүн пайдасы жок болуп калат. Экинчи бөлүгү Мухаммад Расулуллах. Биздин бардыгыбыз айтабыз, мусулманмы дегенде альхамдулилла дейбиз. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах дейбиз. Мухаммад Расулуллах дегендин мааниси эмне? Анын мааниси, урматтуу бир тууганым, Мухаммед пайгамбарыбыз Аллах Тааланын жиберген акыркы пайгамбары. Анын шарттарынын биринчиси пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигин моюнга алуу. Ага чын ниеттен ишенүү зарыл. Мухаммад Расулуллах деп айтып туруп, пайгамбарды пайгамбар экендигин моюнга албай турган болсоң, айткан сөзүңүн пайдасы жок, урматтуу бир тууганым. Өмүрү бою айтып, акыретке барганда пайдасы тийбей кала турган нерсени айтыштын кажети барбы дегиле? Абдугапар агабыз абдан жакшы айтты. Акыретке баргандагы кээ бир нерсенин сага кереги жок болуп калат, ага эмне өзүңү кыйнайсың деген сөздү айтты. Ошон үчүн айткан келмебиздин шарттарына кулак салышыбыз керек. Экинчиси аннутку бизалик, айтылган келмебизди айтышыбыз керек болот. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах ооз менен айтылыш керек. Ыйман жүрөктө. Мен айтпай койсом деле мусулманмын десең, ал дагы бизге өтпөй калат. Андан кийинкиси ал-мутабаату лаху, пайгамбарыбыз алып келген шариатты, сүннөттү аткарууыбыз керек колдон келишинче. Сүннөт аткаргыбыз келбестен, жага жийиркенүү пайда болуп, жаны тоготпой турган болсок, айтып аткан сөзүбүз өзүнүн маңызына чыкпаган болот. Андан кийинкиси пайгамбарыбыз алып келген сүннөт шариатты, урматтуу бир тууганым, ошону чын деп кабыл алып, чын жүрөктөн ишенүүбүз керек болот. Ла илаха иллаллах деп айтып, Мухаммад Расулуллах деп айтып, бирок пайгамбарыбыз алып келген сүннөткө жийиркеништик менен, жек көрүү менен карай турган болсок, же ошого ишенбей турган болсок, айткан сөзүбүздүн дагы мааниси жок болуп кетет. Андан кийинкиси пайгамбарыбыз алейхиссаламга махаббат кылуу. Хадистерде айтылат, пайгамбарга сүйүү өзүңдөн дагы, ата-энеңден дагы, балдарыңдан дагы пайгамбарыбызды жакшыраак көргөндө гана пайгамбарга болгон сүйүү пайда болот. Албетте айтышы мүмкүн. Мен кантип Мухаммед пайгамбардан, кетияктагы бир араптан балдарымы жакшыраак көрбөшүм керек дейт. Жок, урматтуу бир тууганым. Эгерде биз пайгамбарыбызды жакшы көрсөк гана балдарыбызга туура тарбия бере алабыз. Эгерде биз пайгамбар толук сүйө турган болсок, ошондо гана, урматтуу бир туугандар, биз ата-энебизге татыктуу урмасыйды көрсөтө алабыз. Андан кийинкиси тaqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amalu bi sunnatihi, пайгамбарыбыздын сөзүн бардык сөздөрдөн жогору коюу деген сөз болот. Өмүр бою айтып келебиз. Балким айтып аткан сөздөрүн бир аз супсак болушу мүмкүн, урматтуу бир тууганым. Бирок ушул нерсе бизге аба менен суудай зарыл нерсе. Айтып аткан келмебиз, ла илаха иллаллах деген келмебиз кыяматка барганда жок болуп калбасын. Ошонун шарттары менен айтып, ыйманыбызды толуктап алгандын аракетинде болушубуз керек. Бул мен айта турган, урматтуу бир тууганым, биринчи сөзүм.
Екінші сөз, урматтуу бир тууганым, бұл намаз туурасында. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтат, хадис кудсиде: "Ва тақарраба абди илейя би шейин ахабба илейя мимма фтарастуху алейхи." Бухари риwayat кылган хадисте, менин пендем дейт, мага жақындай турган эң сүйүктүү нерсе мен парз кылган нерсе менен болот дейт. Кудайга кантип жакындайбыз десе, урматтуу бир тууганым, Кудайдын бизге парз кылган нерселерин аткаруу менен жакындайбыз. Кээ бир адамдар намаз окуйт, бирок мечит салып койгон. Мечит салсаңа парз деле эмес өзү негизи. Биз көчөгө деле окуй беребиз. Мына баяктан бери залдын тегереги бар, мечит кылып алдык бизчи. Биз талаага деле окуй беребиз. Сен мечит салып алып, мечит салып намаз окугула дейсиң, сен аны менен Кудайга жакын боло албайсың, урматтуу бир тууганым. Сен Кудайдын сага парз кылган нерсе аткаруу менен Кудайга жакын болосуң. Бирөөлөр бар, акчаларын апарып бере, зекеттерин алып, ал жакшы нерсе. Бирок сен өзүң унутуп коюп атасың, бул Кудайдын сага буйруган намазы. Кудай Таалам, урматтуу бир туугандар, Кур'ан-ы Каримде айтат: "Васжуд вақтариб." Сен сажда кылып Кудайга жакында деген Кудайдын буйругу келет. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Акрабу ма якунул абду мин раббихи ва хува сажид." Аллах Тааланын пендеси Кудайга эң жакын болуп турган абалы бул анын сеждеде турган абалы. Жанагы аялынын боюнда бар экен сүйүнүп сежде кылган адам Кудайга жакын болгусу келип, ошол сеждеге барып атат, урматтуу бир тууганым. Демек Кудайга жакын болгусу келип, Кудайга жакынгысы келип, Кудайдын махабатын артынгысы келген адамдар намазды окушу керек болот. Намаз окубай туруп деле мусулман болсо болот деп айтып атабыз, көңүлүңүз сооротуп. Мастасекин акыры мусулманчылык ушинтип келип калат деп. Бирок кыяматка барганда биринчи сенден менден намаз суралат, урматтуу бир тууганым. Мына быйыл 5-чи жыл. 5-чи жылдан бери эле келебиз, кайра кетебиз. Кээ бирлерибиз дагы деле намаз жок, дагы деле уш концертке келип кайра кетип атат, урматтуу бир тууганым. Сен келбейли го кийинки жылы. Ордуңу башка бирөөгө балким ошо пайдаланар, урматтуу бир тууганым. Сенин кулагыңа коргошуң куюлуп, жүрөгүңө мөөр басылып, караңгылык көзүң каптап калган болсо, башка бирөөгө орун бер, балким ошол акыйкаттын жолун таап, ошол урматтуу бир тууганым мусулманчылыкка келип калат. Ошон үчүн сен башкага орун бер. Намаз боюнча, урматтуу бир тууганым, Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Инна аувала ма юхасабу бихил абду яумал киямати мин амалихи салатуху." Кыяматка барганда пенденин биринчи сурала турган нерсеси анын намазы болот дейт. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasar дейт. Эгер намазын сурагынан өтүп ийгиликке жетишсе, анда бул адам утушка жетти, бул адам тозоктон өзүн куткарып калды. Бирок намазын сурагынан өтпөй калган болсо, бул адам үмүтсүз калып зыянга учурады дейт. Ошон үчүн зыянга учурап калбастан намазыңын арабасын, урматтуу бир тууганым, бүгүндөн баштап тарткының. Ачуу душман акылдос, акылың акыл кош дейт. Душман сүйдүрүп айтат, дос күйдүрүп айтат дейт. Балким сага катуу тийип аткандыр. Келип бизге баягыдан бери намазын сүйлөт, андан көрө башка бир түзүгүрөөк бир нерсе күлүп жыргап көңүл көтөрүп алат элек деп деле ойлоп аткан болушуң мүмкүн. Бирок кыяматка барганда менден сурала турган, менден башка келгендин бардыгына сурала турган нерсе, эмнеге бизге намаз жөнүндө айтпадың деген суроо, сага суралгандан кийин сен бизден сурашың толук түрдө мүмкүн. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ал-ахду аллази байнана ва байнахум ас-салату, фаман таракаха фақад кафара." Имам Тирмизи, имам Насаи риwayat кылган хадисте биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык бул эмне? Намаз дейт. Кимде ким намаз таштаган болсо, ыймандан четтеп кетиптир деп пайгамбарыбыз ачык эле айтып коюп атат, урматтуу бир тууганым. Элестетип көр. Сен базарда иштейсиң. Базарда сенде куту бар. Кутунун ичинде бут кийим бар деп ойлойсуң, куту бекитилген.
Oşonu satıp geldin, köp akça alып gelip koyup koydun. Kıyamatqa barganda kutunu açsan, eşinde eşteke jok bolup kalat. Kıyamatqa çeyil uyuň aparsaň dele eşteke jok bolgan bolsa, ertesi kançalık çurkap barıp, eşinde eşteke jok eken dep ızıçusalarını da bilip al. Akırkı çıkkan жаңа telefon çıktı, barıp aldın, açkan joksun, padaret etkeni bardın, uyuňa barıp açsaň, içinde eşteke jok, taş salıp koygan eken, emne kılasın sen? Oşol saýakda özüňi musulman ekenligiňe jırgap sүйünüp musulman bolsak bola beret eken dep aldanyp kalba bir tuğanım. Musulman menen musulman emesin ortasındaky aýyrmaçylyk bul namaz. Kimde kim namazını taştagan bolsa, al bizden emes degen osiyat bizge uşunu kabar kılıp aytıp beret. Peygamberimiz aleyhisselam aytat: "Ve ju'ilat qurratu ayni fi's-salah." İmam Nesai rivayet kılgan hadiste, menin sүйünüçümün göz yaşı namazda kılındı deydi. Bul degen söz Peygamberimiz aleyhisselamdın en rahat menen yaşagan münöttörü namazın içinde bolgondugundan kabar berip turat. Peygamberimizin rahatlı uçurları namazda bolgondugundan kabar verip turat. Eger de sen uşul dünüde yaşap Muhammed'in ümmetimin, elimin, musulmanmın dep turup namaz menen rahattan albay turgan bolsoň, anda imanını dagı bir jolu жаңылап al urmatly bir tuğanım. İmandı жаңылап alış gerek bolot. Musulmanmın dep jürüp barıp turup, kıyamatqa barganda musulman emeslerinin katarına girip kala turgan kanday ökünüçlü urmatly bir tuğanım. İşte taptın sen. Akçanı jiberdin, akçanı jiberdin, akçanı jiberdin. Atan sana jok, atan ölüp kalgan agaň bar seneki. Bugün internetten okup atam, üydü salıp atam dep üydü turgazganın, fundament koyganın, duval koyganın, kirpiç koyganın, şuvaganın bardığın tarpsana jönötö berdi. 3 yıldan keyin barsan, senin çeginde eşteki jok, senin koşunanın üyünde janağı sen görgön üy salınıp kalıptır da. Sen oyladın, adaşıp ketip uçastoga salıp alıptır dep barıp awaňa surasan, sen akçaňa jep koyduk elek, bolgony koşunanın üyün tarpsana jönötüp atkan boşum dese 3 yıldık emgeğin kayakta kalıp ketet seniki. Oşunday bolup kalba sen. Musulmanmın dep jürüp atasın, kıyamatqa barganda kutuşan boş kalıp, başka birön üyün görüp ele sүйüne bergende ol, üyü jok kalıp kala turganday bolup urmatly bir tuğanım. Peygamberimiz aleyhisselam gündördün bir gününde meçitte otursa birö gelip namaz okudu. Erca fasalli fe inneke lem tusalli. Kayıt bar namazın kayra oku, sen namaz okugan joksun dedi. 3 jolu kaytalandı. 4-üsünde gelip aytdı: Peygamberim, menin başka namazım yok, uşul namazım bar degende, aga Peygamberimiz namaz okugandy öýretdi. Oşon üçin urmatly bir tuğandar bir yerde medrese görsöttü. Eň süýüngenim bu ýyl ejeke koşulup kalypdyr. Abdan süýündüm men. Kızlar ejeke sabak berip kalganyny görüp çындap süýündüm. Demek biziň okujada progress bar degen söz bolat. Oşon üçin gelip namazıňar doňdap alganda öýrengüle. Kebir adamlar aytat, uşaka zalga çykırasyňar, anan bunun biletleri kymbat eken dep internetten kança adamlar aytýar urmatly bir tuğanım. Bul zdaniye emes, oşul okup atkan medresenin dagı karjılap turuşu mına uşunun sebebinen bolat gerek bolsa. Egerde bir adam sebebine musulmançılıkka gelip kala turgan bolsa urmatly bir tuğanım, bul bütkül dünyödögi bardyk jakşı nersenin bardygынан bul jakşyrak sowap bolat. Tuura sen kymbatraak bilet alıp geldin. Balkim oşonu menen arenda alıngan, kitep alıngan, başka alıngan bolup, oşonun sebebinen, senin bir tuğanın sebebinen birö musulmançılıkka gelip kalgan bolsa, senin bütündöy dünyödögi tapkan nersenin bardygынан oşol koşkon salımın jakşı bolat inşallah. Sen bu jaka geldin. Sen kийinki 1 yıldık açayın, baldardyň kitep okuşuna, ilim okuşuna, Kur'an okuşuna özüňi salymyny, özüň bilbegen awalda koşup atkan bolaryň esiňen çygaryba. Hurmatly bir tuğandarym, Peygamberimiz aleyhisselam aytat: "La yanzurullahu yawmal kıyameti ilal abdi la yuqimu sulbahu bayna ruku'ihi ve sujudihi." Kıyamet gününde deydi, Hudaý Taala bir adam namaz okuganda rüküsü menen secdesinin ortasında beli tak bügülbegen adamga karabayt deydi. Jön namaz okuganga emes, beli bügülbegen degen sözü namazın takta okubagan adamga karabayt deydi. Eптеп namaz ötpeyt. Namazı çynda okuş gerek bolat. Namazı tuuralap öýrenip okup alış gerek bolat degen mani gelip çygat. Ekinci bir hadiste Asfa'un nasi sarikatan allazi yasriqu min salatihi. Uğurlardın en jamanı bul namazdan uğurluk kılgan adam dedi.
Namazdan uğurluk kılgan adam dedi. Urmatlı bir tuğanı, bul men ikinci sözüm. Bul namaz meselesi. Üçüncü söz, urmatlı bir tuğanım, bul javobgarchilik meselesi. Hazreti Luqman Peygamber Hakim özünün balasına osiyat beret, Kur'an-ı Kerim'de aytat: Ya buney aqimis salah ve amur bil ma'rufi ve nha anil munkari wasbir ala ma asabaka inne zalika min azmil umur. Kur'an-ı Kerim'de gelir. Ey oğlum, atanın balasına osiyat. Ey oğlum, namazды turguz. Oku degen jeri yok. Degele bizim şeriatın tekstlerinde namaz oku degen buyruk yok. Namazdı turguz deydi. Namazdı türü, namaz kılıp turguz deydi. Teltegen beltegenime tüp düz turgan namaz bolsun deydi. Namazdı türü öyle kılıp turguz. Ve amur bil ma'ruf, jakşılıkka çakır. Ve nha anil munkar, jamandıktan kaytar. Jakşılıkka çakırı, jamandıktan kaytar. Urmatlı bir tuğanım, dinge çakırıp dinsizlikten kaytarı degen söz болады. Din jakşı, dinsizlik jaman. Luqman Hakim aytat: namazını turguz, jamandıktan kaytarıp jakşılıkka çakırgının deydi. Wasbir ala ma asabak, jana oşol jolda sana gelgen kıyınçılıklarga sen sabır kıl deydi. Mına uşul nerse en ulu işlerden, en ulu javobgarchilik mına uşul nerse turadi. Birinci namazın özün turguz, namaz oku. Keyin adamları şu namazga çakır. Namazın hakikatine çakır. Adamları imanга, musulmançılıkka, urmatlı bir tuğanım, çakır deydi. Adamları imansız bolup жүргөндөн, namaz okubay жүргөндөн, soyquluk kılıp жүргөндөн, adamları reketçilik kılıp korkutup, lölödön batır bolup çıkıp жүргөндөн, adamları kaytar deydi. Uşu yerde kıyındarımız köp bizdiki. Bişkektin nomuru menen gelip alıp, bir yerde jana kameraga түшпөйт экен деп, ızıçı kılıp жүргөндөрдү ugup atабыз, urmatlı bir tuğandar. Al lölünün batırınday bolup, anın bizge keregi yok. Oşonu bardığımız görüp bilip turabız, oşonu tosuşubuz gerek biz, urmatlı bir tuğandar. Senin kılganın tuura emes dep aytışыбыз gerek. Uşu yerde kızlarımızды başka bir töşөгөн aparıp salıp berip atkandagı bizdin özübüzdükülөр. Uşunça kırgız kız bozup kalıp boyunda kalıp tuğup koygon eken deyt. Anı tuğdurgandardın biri dagı orus emes eken, bizdikiler eken. Je bizge okşogondor eken, janыбыздагылар eken, urmatlı bir tuğanım. Oşolordu kaytarуу, alardı korgoo bizdin moynubуздагы mildet. Mına uşul javobgarchilik. Alardı korgoo, kaytarуу, anda kılba деп uruşup koyup, жылаңачта интернетке чыгарып коюу менен эмес, балким ошолорду намазга алып келүү менен, намаздын акыйкатын, Кудайдын улуктугун алардын жүрөгүнө жеткирүү менен, аларга үгүт насаат кылуу менен, аларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу менен болот. Урматтуу бир туугандар, Аллах Таала Kur'an-ı Kerim'de aytat: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Sizler jakşılık işke, Kudaydan korkkan, takva, jakşı işke biri-biriňerge kömökçü bolgula. Jaman işke, düşmanlık işke biri-biriňerge jardamçı bolgula deydi. Bu bizim moynumuzdagı javobgarchilik. Kur'an-ı Kerim'de alımlarga, je bolboso muşunda iştegen, ökülç iştegenlerge, je başkalarga degen emes, bardyk musulmandın bardığına, akköz karagözdün bardığına birdey bolgon mildet. Uşul urmatlı bir tuğanım. Başka bir tuğanыбыздын namaz okup kalıusuna, Kudaydı tanıp kalıusuna, tüz jürүүsüne sebepçi boluşubuz gerek, aytışыбыз gerek. Aytkandın oğuzu jaman, ыйлagandın gözü jaman, biro kıyamatga barganda tozoktun otu andan dagı jaman. Oşon üçün aytışыбыз gerek. Aytkandan biri ölüp kalbay, urmatlı bir tuğanım. Jaman görünsök dagı davatыбызды сөзтүrdө biz emdi, urmatlı bir tuğandar, atkarışыбыз gerek, jetkilişibиz gerek. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Kebir adamlar var, iman yok dele, namaz yok dele, jakşı boluverebiz dep, adamlardın baktılık boluusun
башка жактан көрсөтүп алган пикири бузуктар дагы бар. Аларга жер бетин бузбагыла, адамдарга жамандык таратпагыла дей турган болсоң, жок, биз оңдогучпуз, биз реформаторбуз, биз силерге туура жолду беребиз деп айтат. Аларга ишенбегиле деген ишарат Кур'ани Каримде келет. Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат: "Кунтум хайра умматин ухриджат лин-наси ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Силер дейт, эң бир жакшы эл болдуңар дейт. Эң бир жакшы үммөт болдуңар дейт. Бирок жакшы экениңердин далили, анын сапаты, анын сыртындагы боёгу же ошонун шарты эмне десе, урматтуу бир тууганым, ta'muruna bil ma'rufi, жакшылыкка чакырасыңар. Кудайым буйруган динди карманууга үгүттөйсүңөр. Бардыгыңар туура диндин туусун бийик көтөргөнгө аракет кыласыңар. Ватанхауна анил мункари, жана жамандыктан кайтарасыңар дейт. Динсиздиктен, капыр болуп кеткенден, динден чыгып кеткенден, фасык болуп кеткенден, зындык болуп кеткенден кайтарасыңар дейт. Ва ту'минуна биллах, жана Кудай Таалага толук ыйман келтиресиңер дейт. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, динибизге чакырып, урматтуу бир тууганым, Аллага ыйман келтиргенде гана биз эң жакшы үммөт деген баага татыктуу болор экенбиз. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу колдон келишинче болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен ра'a минкум мункаран фалюгаййирху биядиhi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika ad'aful iman." Раваху Муслим. Пайгамбар айтат: эгерде силердин кимдир бирөөңөр күнөө ишти, арам ишти көрсө, арамдын эң башатында динсиздик турат, динден чыгып кетүү турат, ошол жерде ойноштук, зына турат, арак ичүү турат, башка бирөөнүн акысын жемек турат. Жаман иш көрө турган болсоңор дейт, аны колуңар менен кайтаргыла, колуңар менен алып салгыла ошону дейт. Эгерде ал колуңар менен кайтарыш келбесе, тилиңер менен айткыла ошону дейт. Эгер тилиңер менен да кайтаруу колуңардан келбесе, анда жүрөгүңөр менен жаман көргүлө. Бирок бул ыймандын эң төмөнкү даражасы дейт. Эгерде биз жакшылыкка чакырбасак, жамандыктан кайтарбасак, урматтуу бир тууганым, анда ошол элге каргыш бале түшөт. Кудай Таалам Кур'ани Каримде айтат: "Лу'ина аллазина кафару мин бани Исраила ala lisani Daуда wa Isa ibn Maryama, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun." Дауд пайгамбардын тили менен, Иса пайгамбардын тили менен дейт, Бану Исраил каргышка калды. Алар эмне десе, алар күнөө иш кылышат эле, ошол кылган күнөө иштерди көрүп туруп, бирин-бирин жамандыктан кайтарышпайт эле. Динсиздик, Кудайды тааныбастык, пайгамбарды сыйлабастык, намаз окубастык, ушакчылык, көптөгөн арам иштер болуп турат эле. Бирок булар бирин-бирин көрүп туруп, бирин-бирин тоспойт эле дейт. Алардын кылган иткени эң жаман иш дейт. Буларга Аллахтын каргышы болду. Ошол каргыш бизге келип калбасын. Бала 1 класска келгенде, 2 класска келгенде жумшак айтабыз. Бирок быйыл 5-жыл урматтуу бир тууганым, келгиле бир туугандарга намаздын парыздыгын, милдеттүүлүгүн айтканга аракет кылалы. Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат: "Ва ман ахсану каула мимман да'a ила Аллахи ва амила салиха ва кала иннани минал муслимин." Аллах Тааланын жолуна чакырып, ага үгүт кылып, жакшы амал кылып, мен мусулмандармын деп айткан адамдан дагы жакшы кептүү, жакшы сөздүү бирөө барбы дейт. Сенин кылган дааватың, үгүт насаатың, адамдарды динге болгон чакырууң, урматтуу бир тууганым, бул Кудай жолундагы эң жакшы сөз. Андан башка жакшы айтып бере албайсың. Досуң менен сагынышасың, жолугасың, башка кыласың. Ошол жерде сүйлөнгөн сөз эң жакшысы бул Кудайдын жолуна, урматтуу бир туугандар, чакыруу болгон болуп эсептелет. Бул менин 3-чү сөзүм. Анан мен келатканда колума кыстарып 1-2 суроо бергендер бар экен.
Ana oşolordu bu yaka götürüp gelip algam. Yüreğin atıklı uyga jөгөн salabı dep. Bul bolsun programmada al jok eken. Birincisi, ayal kişi özü iştep tapkan akçasından ata-enesine jardam berse bolobу деген uzun surooну men kıskart жазып aldım. Bizde kebir ayal zatı işteydi. Özünün tıyını var, karajatı var. Ata-enesi şunda muhtaç bolo turgan bolsa, al özünün tıyını özü kaalagандай jumşaydı. Ayal kişi güyögө тийсе, anın mülkü dagı güyögö tiyet деген söz yok. Ayal kişinin özünün biznesi var bolsa, turmuşka çıkkan bolsa, oşol biznesinin kocan avtomatik türdө erkek bolup kalat деген dagı söz yok. Anın özünün akçası, al bay bolsa öz zeketini beret, eğer bay bolsa acılıkka mahram tapsa özü bara turgan bolot. Oşoga kebir erkeklerimiz oylap kalat, men üylönsöm ele oşonun dünya bütünün bardığı ele men çöntegime düşüp kalat dep anda şariat yok. Eğer de ayaldın özünün akçası olgan bolsa, al özü kaalagандай jumşap kaalagандай beret. Bu birinci mesele. Ekinci mesele, ata-ene muhtaç bolup kıynalıp kala turgan bolsa, bizdin Kırgızda şunday bir düşünük var, erkekler bagış kerek dep. Yok, erkeklerin bagış kolundan gelbey kalsa, kızlarga dagı bagуу mildettүү bolot. Eğer de kız turmuşka çıkıp iştebey turgan bolsa, kızın ata-enesi majbur muhtaç bolup kalgan bolsa, anda kız güyösüne aytat, men iştegen уруксат бер, мен иштеп ата-энеме жардам берейин, анткени менин моюма милдет болуп калды дейт. Eğer erkek уруксат бербей үйдө отур дей турган болсо, анда erkek өзү иштеп кайын журтуна, кайната кайынесине жардам берүүсү милдеттүү, анткени алардын кызын иштегенге уруксат бербегендиги үчүн. Эстен чыгарбаш керек мына маселени. Экинчи бир маселе. Муну эмнесине кол чаптыңар мен түшүнбөйм. Неге чыгып атасыңар? Аялдар эркиндикке чыккандыгы үчүнбү же түшүн? Экинчи маселе, айылда ата-энелерибиз бар, жаш эле 55-60га чыккан. Кыргызда бир сөз бар, атаң 60га чыкканда алдап соолап күчүн ал деген сөз бар бизде. Биз бу жерде кыйналып иштейбиз. Кудай таанып койгон бирөөнүн ыштанын жуйбуз, ошентип тыйын табабыз кээде мисал үчүн. Бирок биздин ата-энебиз күчү бар, иши бар. Бирок ай сайын акча сал деп, ошол биздин тыйынга той кылып, башка кылып тегеренип, күнүгө жан көйнөк алып жүргөн ата-энелерибиз бар. Булардын кылып атканы арам. Туура эмес ушул урматтуу бир тууганым. 10 жылдап, 20 жылдап тапкан тыйынын барганда эч нерсе болбой калып, балдарын кордук ата-энелер көрсөткөн. Ата-эне качан муктаж болот? Эңкей албай калганда, тура албай калганда, баса албай калганда, колунан иш келбей калганда, ошондо ата-эне муктаж болот. Ошого урматтуу бир туугандар эмне кылыш керек? Ошол ата-эне балдарынын жанагы бутка туруп деп айтабыз. Ошо жанагы өзүнүн бир акча тыйынын топтоп алганга, барганда бир кичинекей бизнес түптөп алганга салымын кошуп бериш керек болот. Ата-эненин моюндагы милдет ушул. Ошону эстен чыгарбаш керек. Балдарым иштеп атат, мага пул сал, балаңа багып атам деп, жанагыдай күндө турсам күндө жеп, күндө жылан жеп коет деп, жанагы тооктун жумурткасын бөдөнөн жеп койгондой болуп, жыландай опсурган ата-энелерге алар туура эмес иш кылышат. Ошолор биздин балдардын жаштыгын да калып атышат. Алар биздин балдардын ден соолугун да калып атышат. Алардын үмүтүн да кошуп уурдап коюп атышат. Ошон үчүн ата-энелерге айтышыбыз керек, деш керек урматтуу бир туугандар. Биздин балдардын өткөргөн жаштыгын алар уурдашпасын. Экинчи суроо бар экен, кээ бир саясатчылар журтту регионго, урууларга бөлөт. Ушуга кандай карайбыз деген дагы бир суроо бар экен. Чындыгында бул суроо өтө жаман суроо, анткени бизде көбүнчө бөлгөн саясатчылар бөлөт. Шайлоонун астында болгондо, шайлоонун тегерегинде болгондо гана ушул эл керек болуп калат. Тагачен элдин эч кимге деле кереги жок. Ошол жерде гана керек болуп элди бөлө турган болуп калат. Анан бирит көрүп өрөт деп ошолорду ээрчигендер, анан биз да өзүбүзчө эле бөлүнө беребиз. Түндүк болуп, түштүк болуп, азыр эми ичкилик болуп, оттузуул болуп, оң болуп, сол болуп, андан дагы нарагыраак берегерээк барып, бизден кыйын бөлүнгөн башка бир эл жок, уникалдуу элбиз, даже Гиннеске жазып кое турган болсо. Ошол бөлүнгөндүн ичинен уруучулукка, улутчулдукка, регионго карап бөлө турган болсо, ошол бөлүп аткан абалында өлө турган болсо, анда бул адам пайгамбарыбыз алейхиссаламдын үммөтүнүн катарына кошулушу күмөндүү маселе болуп калар экен. Азирети Абу Дауд айтат, Абу Дауд Сижистани өзүнүн Сунан китебинде,
An Jubair ibn Mut'im anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية deydi. Kimde uruçulukka ölüp men içkilikmin, içkilikler meni koldoğula je men munuzum meni koldoğula degen sözde aytып je men tündükmün, tüştükmün je göldükmün, oştukmün dep oşogo böle turgan bolsa al bizden emes deydi. Peygamberimiz özüne koşkusu gelip aytat. وَلَيْسَ مِنَّ مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ Kimde uşul nerse üçün muştaşıp uruş aparıp güreşe turgan bolsa al dağı bizden emes deydi. İnternet bulaklarında çıkıp alıp bul mında eken, bul tiginde eken, bular arkalıklar, bular sarklar eken, bular oştu eken, bul palan tükün eken dep süylep жазып atkanlar var. Alar buna uşul hadiske koşular. İmanları жаңылап alış gerek. Al karapayımsın, başkasın ayırması yok. Svetofordan ötüp kessin bilese sen kara oturbayt, bilesin bilbeysin mi? Ştrafın sala vergende ile eğer sen bölünüp atkan bolsoň, sen musulman ümmetin özüňü taandyk mı diye septep koyup ele koy. Senin niyetlerin uluu olsa dele, biyik bolsa dele, sen akıllı olsoň dele, eldi antip bölügөнгө akın yok urmattуу. Kim bolsoň oşo bol. وَلَيْسَ مِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ Eger jüregünde uruçulduka, regionduka bölüp oşol jüregünde kalıp ölüp kete turgan bolsa al dağı bizden emes dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Andan keyin kayta turgan söz urmatlı bir tuğandar jat jarıtpayt öz öldürбейт deyt. Peygamberimiz aleyhisselam uwagında musulmanlar Habaşa, Efiopiya degen jerge göçüp barышкан. Oşol жердин padişası jakşı eken, musulman bolbogonu menen ınsabı var eken, imanı jok eken, bir ınsabı var eken dep barıp oşol padişanın durus ekendigine bilgende oşo adamlar jönөткөн musulmandарды barıp janыңарды saktap, imana saktagıla degen. Azır uşul jerde jürebиz bardыгыбыз ıntımagыбызга göz тийбесин. Uşul jerde ak padişa degen bizdin sözübüz bar, oşol ak padişanın amirine dinge karşı gelip turgan jak şartlar tüzüp bergen bizge amirge karşı çıkpasdan uşul jerde tuura жүрgöndü biribizge biribиz ügüt nasat kılışыбыз gerek. Uşul jerde jürebиz urmatlı bir tuğanım uşinti öldürüp koyuptur, palan tükün bolup koluptur, başka bolup kalıptır, je uşunday bolup kaçıp kettir dese kadimkide biz kıcalat bolobuz. Bire ölüptür, je bire kulap düşüp birine koluptur dese janagı Rossiyada жүрgön tuğandarыбыздын bardığın birisiyle ötközüp alabız. Şarak etip oşo bizdiki emes bekende urmatlı bir tuğanım. Türmüge düşüp kalıp, antip koyup, mintip koyuptur dese jürekte bir zolk etip oşentip kıcalatka düşüp kalabız. Oşon şul jerde жүрgöndө oşol ak padişanın amirine itaat kılıp koldan gelişince tertip buzbaganga hareket kıla turgan bolsok oşol urmatlı bir tuğanı bizge jakşılık bolgon bolot. Kudayım bergen jakşılıkka şükür kılsak göğütüp beret. Eger jakşı el bolup, tartiptүү bolup, Kırgız ekenibiz, Kırgızstandyk ekenibiz, musulmandyk ekenibizge kö sürtpöy jüre turgan bolsok, uşul жүрgөн erkindigimiz dagı köbөйөt, dagı jakşı bolot degen söz. Birok berilgen jakşılıkka şükür kılbay, mangörlük kıla turgan bolsok, uşul berilgen jakşılıkты alıp koyot. Azır uşul oturganda işke girgende, işke oňoýara girebиz bilesiňerbi? Başka birelerge karaganda. Antkeni bizdin tertip jakşı bolgon üçün. Eger mından dagı jakşırak bolsok, andan dagı jakşırak şart bizge berilet degen söz. Bizge berilgen jakşılıktın köböýüşü oşol jakşılıkты tuura paydalanуу menen bolo turgan masele. Allah Taala barıňızlardan razı olsun. Hudaý Taalam jakşylarga şerik, jamanlardan alys kılsın. Hudaýym şermende kılbasın. Ümit menen har biriňizler kadam koyup gelip oturasızlar. Kanday ümitiňizler bolsa, Hudaý oşol ümitlerge tegiz jetkizgen bolsun. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Allah subhanahu ve taala gelgen elibizge özü razı olsun. Jakşylarga şerik, jamanlardan alys kılsın. Owas omat taybas taala berip Hudaýym öz algulum desin. Hudaý Taalam bizdin jürek köden kökürögübüzde başka biröge degen jaman görü, jek görü göre albastyk bolbosun. Hudaýym adaldan genen rızkı versin. Hudaýym bardığыбызды karızdan kutkassın. Kuru doğmattan kutkarsın. Adal rızkı vere turgan jakşı jumuş bergen bolsun. Uuldarыбызды, kızdarыбызды tuura bagытta İslamga, dinge tarbiyalagandy Hudaý Taalam nasip kılgan bolsun. Hudaýym şermende kılbasın. Hudaýym şermende kılbasın. Hudaýym şermende kılbasın. Hudaý Taalam bizdin jüregibizde başka biröge degen gek saktoo degen nerse bolbosun.
Kudayım ırızkını жазып koygan. Bирок тарбияны кыяматта бизден сурайт. Туура тарбия бергенде Кудай Таалам барыбызга насип кылган болсун. Кудай Таалам ким кандай аруу максат тилек менен келсе, тилектердин бардыгын тегиз кабыл кылсын. Бирок бирөө тилегин эптебей келип алгандар деле бар. Ошолордун эптеп алган тилектерин Кудайым эптеп өзү пендесине бере турган жакшылыктардын бардыгына тегиз жеткирген болсун. Кудай Таалам айылда тирүүлө жетим болуп жүргөн Идрис акын жакшы айтты. Ошондой балдарыбыз аталарын, энелердин мээримдерин көргөн болсун. Тирүүлө жетимдерибиз, урматтуу бир туугандар, жетимдиктин корунан чыккан болсун. Кудайым өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн жерибизде, туулган үйүбүздө ырыс-ырыс кенен болгонду Кудай Таалам насип кылган болсун. Азыр бардыгыбыз мусапырбыз. Мусапырдын дуасы кабыл. Элибизде тынччылык, аманчылык, токчулук болсун. Башкарган падышабызга инсаптуулук, имандуулук берип Кудай Таалам өзү ыраазы боло тургандай жолду туура жолго салган болсун. Жакшы кеңеш бергендер кеңешин уктуруп, жаман кеңеш бере тургандардын кеңештерин өздөрүнөн ашырбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Элибизге бүтүндүгүнө, тынчтыгына, аманчылыгына, стабилдүүлүккө каршы болгон куйтулардын куйтулгун Кудай Таалам ыйман менен жууп салган болсун. Ушул жерде кол көтөрүп тургандар, алыста силерге дуа кылып турган ата-эне, бир тууган балдарыңар, кыздарыңардын баарын Кудай Таалам жакшыларга шерик кылсын. Кыяматка барганда пайгамбарыбыз баш көтөргөн жерден баш көтөргөндү Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Кудайым шерменде кылбасын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан амин. Бирахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.